Jesus sagt uns in Lukas Kapitel 9, Vers 24, wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert meinetwillen, der wird es erhalten. Wir mochten so hier immer Geschichten hören, auch lesen, die immer ein goldet Eng haben, wo das alles so schön uitfällt. Und je wenig van Geschichten geschrieben worden, die sind darauf angestellt. Aber in diesem wirklichen Leben ist es manchmal anders. Von diesem kleinen Jakob wird das so besonders. Seine Eltern waren christliche Lied, die haben dem Jakob jung nach Heiland gebracht und er hat sein Leben dafür angestellt, dass er wie ein Christ. Nun nahm sich das so ran, dass sein Vater seine Arbeit während einer Unterstehung geschickt wird, nu trocken sein und eine neue Gegend, eine ganz kleine Stadt. Das war eine Appelgegend, wo da viel Frucht war. Er kann das doch nicht. Das waren alles fremde Menschen für ihn und da war sehr wenig Christentum, das werden sie fortan. Aber das Jakob, er wollte auch Freunde haben und verkehrt er dann mit den Jungs, was er dann waren. Die waren alle so groot voor je was hier in Arm, want die ook niet veel älter waren. Hij was maar zo'n kleiner Jakob. En nu wil hij zich dan ook een beetje zo aanstellen, dat hij mocht bij de jongens bijpassen, dat hij kon vrienden hebben. Hij baan zich zo terug naar zijn oude vrienden. En deze jongens, die namen namelijk immer met, maar daar wordt niet zeer veel van hem geredet, ook niet touw aan. En hij hier dat eenmaal de jongens hadden zo'n praste, schlechte Rede, zo'n kende hij niet. En zo'n wil hij ook niet dat we aan jeën aan. Met eenmaal een dag, dat is am Herbst, als klaar Mondenschien, dan komen de jongens naar eind en zeggen of hij wil metkomen. Nou ja, wel, ik wil hij metkomen. Hij vraagt zijn mama en die zegt, ja, hij kan metkomen. En zij vrouwen gaan niet wat ze willen, wie de jongens gaan manchmal zo alleen, bloß alleen de gas, alle taub. Dan zegt de oudste, de grootste jongen, dat is een Rudolf. Dan zegt de Jakob, van der bist du ons de rechte mens. Groot krijgt voor een paus. Aber dat vreet hem, dat hij een beetje een beroep is. Dan zegt hij, woortou zijn ik dan nu zo krijgt voor een paus? Oh, zegt hij, dat willen we die nog zeggen. Nu willen we eerst een beetje wieder gaan. We willen een beetje uit de stad uitgaan. Daar willen we die dat zeggen. Nou ja, ze gaan met en er wordt vertaald en gelacht en spoos gemerkt. En dus Jakob die wundert, wat da so recht am Vernehmen is. Dan gaan ze uit de stad uit en die bruin, die heeft door een appelgarten. Een beetje aan de buitenkant. Dat is te dicht bij een kleine riva. En dem appelgarten, dem heeft hij hoog betient. Dat is een tuinraam van dicht het halt, ongeveer 6 zo hoog. Van buiten is die tuin zo gemerkt, dat er keiner kan overkruipen. En dan als ze wat aan den tuin zijn, dan zegt de Rudolf, zo Jakob, nu wat te zeggen. Des Rudolf, die wil van die bruin zijn appel eten. En die heeft hier zo'n tuinraam gemerkt, dat er keiner rennen kan. En dat willen we die brokken. Die kunnen we opheven, door even helpen en daar wordt u de appel plekken en even schmieten. En dan kost u van jane ziet, daar zijn de klammers aangenäht, daar kost dan alleen terugkruipen. En de hechten, dan willen we die wat eraf helpen. En dan foten ze elkaar aan en wel naar mijn hecht geven en dan zegt de Jakob, ha je de vrijheid door van te bruin? Nou, nee, zegt de Rudolf, wat denkst u? Dan zegt de Jakob, wanneer je niet de vrijheid hebt, dan kan ik dit niet doen. Nou, wieso niet? Nee, zegt hij, ik zie een Christ in mijn Jezus, die wil niet hebben dat ik zo'n zal doen. Dit is je toch gestolen, is het niet? Oh, daar lachen de jongens aan uit. Nou, niet dat wat er was, maar du wirst appel holen. Nee, zegt Jakob, dat kan ik niet doen. Nou, zegt Rudolf. Rudolf heeft zich vergenomen, hij wordt van der appel eten. Die worden hem niets kosten en Jakob wordt die holen. Dan foten ze hem aan en willen hem in een hecht geven en donen ook, maar hij voert gar niet door bovenaan.
Da loten sie maar auf. Dann sagt Rudolf, na dann wollen wir die lehren, wo das moet gehorsam sein zu diesem Rudolf. Da voerten hem 2 aan en leiden met hem auf naar Riva. En dan als ze wat aan de kant water zijn, dan vraagt Rudolf, was du nu al Apel plekken, oder zullen we die am water dukken? Rudolf sagt, laat mij naar huis gaan, ik mocht hier naar huis gaan, naar mijn mama. Nee, sagt Rudolf, du wirst von der Apel holen. Sagt Jakob, dat kan ik niet. Dat will Jesus nicht haben, en dan doe ik dat niet. Da sagt Rudolf zu seinem Partner, na ja, dann fährt er mal an und dann wollen wir ihm angeducken. Und dann haben sie 2 gehen sie mit einer Knie im Wasser und ducken dem Jakob da an. Als er 2 kommt, dann spricht er sein Wasser, jascht sein noch Luft. Dann sagt Rudolf, wirst du nicht all gehen? Nee, sagt Jakob, ich kann nicht. Jesus will das nicht haben. Dann sagt Rudolf, träg ihm Wasser nehmen. Sie ducken hem noch einmal an. Nehmen hem Wasser uit en is al ziemlich schlaub. Und dann sagen al 2 von den anderen Jungs, aber Rudolf, lot hem toch, dit is toch zu euch. Oh nee, sagt Rudolf, wenn ich sage, dann ist es so gemeint, und er wird Apel plecken. Wenn er noch nicht will, dann frisch am Wasser nehmen. Dann packt Rudolf hem an und duckt hem noch einmal länger und hält hem noch ein bisschen länger. Dann holt er hem eruit, en dan blijft Jakob so schlaub. Da südelt er mit dem Rammer, aber Jakob schaut taub, da leidt hem da an der Kant aan en proben noch mit Amaram zu südeln, dat hij soll zu sich kommen. Aber sie waren mit einmal Ende, Jakob ist verdrunken. Der ist dood, dat is eine Leiche. Und dann wordt de jongens Angst. Wat willen we nu überdonen? Dann sagt Rudolf, bloß nach Hus kommen und jeder einer ein Nost sein. Aber da ist ein Jung, der kommt nach Hus, in dem seine Mama, die steht dort zufällig rot und sitzt am Ende kommen und dann sagt sie, aber Jung, was ist mit die? Du bist ja aber so naut. Und wo latet die ihm gesagt? Du bist ja so wit, so blaus. Und das Jung sagt, nicht, ich fall bloß am Wasser nehmen. Na, wo kommt dort? Und dann roept ze ook al een man en dan wordt de jong uitgevarscht. En dan deed je dat dan niet lang, dan wordt de politie geroopt. En dan wordt dan de hand gewankt en dan vingen ze dem Jakob zijn Leiche daar liggen. En dan wordt de Eltern dan tiden geschickt. Wat is het over voor een jammer door die nacht? Al deze jongens worden ingespoord bij de politie. En die Eltern, die moeten dan met ihrem Elend toebrengen, dat Jakob door verdronken is. Aber der Vater, dat is een zeer christlicher man, die vraagt, dass hij kan door een police-station komen met de jongens reden, dan forscht hij die uit waar dat gekomen is. Die zeggen hem dat alle en krijgt wat zijn Jakob dan immer heeft gezegd. Dann ein paar der wieder mussten sie dann das Begrafnis holen, dann loten sie ihren Prediger kommen von ihrer Ferien steht. Und die hat dort eine sehr dringende Andacht auf das Begrafnis, sodass viele Menschen dort hart geriert wird. Dann, nachdem das Begrafnis ist über ist, dann mussten all die Jungs dann im Gericht verhiert. Und dort wird gebaut alle dergezählt, zodat dann hauptsächlich der eine Rudolf als Schuldner gefangen wird. Dann will der Rechter haben, der Vater, der soll das Urteil sprechen, was sie mit dem Jungen sollen tun. Dann sagt der Vater, wir sind Christen in unserem Heim. Jesus hat sein Leben für uns gelassen. Und uns Jakob hat sein Leben nu für Jesus gelassen, für seinen Glauben. Wir mochten bloß, dass das Rudolf und all die Jungs ihr Leben dem Heiland gaven. Wir wollen uns nicht rechnen. Wir wollen kein Verrecht haben an irgendwo. Wir mochten bloß, dass das zu Gottes Ehre mochte reken. Und vielleicht viele Seelen können gewonnen werden dadurch. Und so ist das dann, wenn wir Menschen uns Leben nicht erholen, für uns selbst,
dann erholen wir dat im Himmel. Hier ist so eine Freiheit noch her, dat des Jakob die Sicherheit hat, dat zijn leven, wanneer hij dat hier ook verloor, dort had hij dat ewig. Wo steht het met ons, die wie touwharrigen? Is ons leven ook zo sicher, wanneer het met iemand wordt uitgelast worden? Mocht Gottes Gnade ons daartoe helpen, dat we alle kunnen zo aanstaan voor onze Jezus als des Jakob deed.